Pozdrav svima, mi smo učenice Prirodoslovno-grafičke škole Rijeka i članice smo naše udruge Kooperator. Za ovogodišnju smotru odabrali smo otisnuti platnene torbe tehnikom šablonskog otiska. Platnene torbe smo odabrali zato što su ekološki prihvatljive i jednostavne za održavanje i puno su bolji izbor od plastičnih vrećica. Također, naš dizajn je inspiriran pozitivnim porukama i morem ljetom u Hrvatskoj. Znači, od pribora je potrebno plastificirane šablone koje su isprintane, skalpel i ravnova, boje za tekstil na vodenoj bazi, plastične ploče i vanci za nanošenje boje i platnene torbe. Znači, za izrađivanje šablona koristimo skalpel i izrezujemo šablonu. Nakon izrade šablona boju stavljamo na ploču i razribamo je slatkom. Šablonu smo pozicionirali na torbu i sada prelazimo sa latkom. Mičemo šablonu i dobivamo otisak. Ovakve torbe suše se 3 dana i mogu se prati u periodici rublja, pa isto tako sam korišteni materijal, znači ploče, vajčići i šablone peremo običnom vodom. Na kraju, nakon otiskivanja, naš finalni proizvod izgleda ovako.